Prilagođavanje i tehnologije. Taktilna staza vodi i usmerava osobe sa oštećenjem vida da se samostalno kreću u nepoznatom prostoru koristeći informacije koje dobijaju kinestetički pod stopalom i uz pomoć dugog belog štapa. Taktilna prostorna mapa služi da ukaže na izgled, veličinu prostora i raspored svih elemenata, mobilijar, eksponati. Taktilni dijagrami su namenjeni taktilnom predstavljanju umetničkog dela koje je nedostupno za dodirivanje u dvodimenzionalnom prikazu. Katalog na Brajevom pismu je transliteracija svih štampanih tekstualnih zapisa za osobe sa oštećenjem vida koje čitaju Brajevo pismo. Legende na Brajevom pismu i uvećanom fontu su namenjene osobama sa oštećenjem vida. PDF katalog sadrži sve elemente štampanog kataloga u elektronskom obliku, obogaćen zvučnim i video poveznicama za video vodič na znakovnom jeziku i za audio vodič. Pomoćne tehnologije za mobilne uređaje, QR kod oznake sa poveznicama za video vodič na znakovnom jeziku, audio opis dostupan putem NFC oznaka za mobilne aplikacije i video rad sa audio deskripcijom namenjen osobama sa oštećenjem vida.